алейкум бинандаҳои гиромӣ. Нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборо бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Мадина Назарова. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. таҳти раёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раиси Ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарони ҳайатҳо иштирокчиёни ҷаласаи кумитаи котибони шӯроҳои амнияти кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъиро ба ҳузур пазируфтанд. самтҳои гуногуни ҳамкорӣ мавриди таваҷҷӯҳ. ҷаласаи кумитаи котиботи шӯрои амнияти давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ баргузор гардид. китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ба сокинони ноҳияи Варзоб тақдим карда шуд. тӯҳфаи Пешвои миллат ба мо сокинони ноҳияи Варзоб дастрасӣ карда шуд. 100 ранги чакан дар шаҳри Душанбе даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявӣ бо мақсади тарғиби фарҳанги миллӣ доир гардид. امروز در قصر ملت اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راهبران هیئت‌ها اشتراکچیان جلسه کمیته کاتبان شوراهای امنیتی کشورهای اعضای سازمان اعضنامه امنیتی دستجمعی را به حضور پذیرفتند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در آغاز صحبت تاکید داشتند که ما به همکاری بین کشورهایمان در دایره سازمان اعضنامه امنیتی دستجمعی اهمیت اولین درجه می‌دهیم و پیوند مهم تلاش‌های مشترک ما برای رسیدن به هدف‌های فعالیت پرثمر کاتبان شوراهای امنیت میباشد. در رابطه با وضع مرکب جامعه جهانی، شدت گرفتن تهدید و خطرهای معاصر و تأثیر آنها به امنیت دولت‌های اعضای سازمان اعضنامه امنیتی دستجمعی، افزایش تشنج بین المللی وابسته به رقابت ژئوپلیتیکی و دیگر عامل‌های خلل‌دار کننده امن و ثبات کشورها، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضرورت تحکیم و توسعه همکاری‌ها را در دایره سازمان که جانب تاجیکستان سال روان رايوسати آن را به عهده دارد اشاره کردند. در این ضمن همچنین وضعیت امروزه کشوری به ما همسایه افغانستان مورد بررسی قرار داشت. ضمن ملاقات مسائل وابسته به مبارزه بر ضد دیگر خطرها از جمله خوف‌های مربوط به بیماری کووید 19 بحران شدید جهانی اجتماعی و اقتصادی و مالیوی تأثیر آنها به امنیت و اقتصادیات کشورها بخطری بیولوژی و گردش غیرقانونی مواد نشاور بررسی گردید. در این ضمن فعالیت مشترک دولت‌های اعضای سازمان اعضنامه امنیتی دستجمعی هماهنگسازی عمل‌های خدمات مخصوص از جمله در ساحه مبارزه با کیبرجنایت‌ها ضرور شمرده شد. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با کار جلسه کمیته کاتبان شوراهای امنیتی کشورهای اعضای سازمان اعضنامه امنیتی دستجمعی کامیابی آرزو کرده اظهار امید نمودند که نتیجه‌های این همایش برای رسیدن به هدف‌های در پیش گذاشته پرثمر خواهد بود. امروز تحت رايосати اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کاری مجلس نخست نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان در سه یکمی سال 2021 مورد بررسی قرار داده شد. در کاری مجلس همچنین لایحه چند قانون محاکمه کرده شده برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال گردید. گزارش همکاران ما در این خصوص 29 اپریل تحت رايосати اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار مجلس نخست درباره نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان در سه یکمی سال 2021 حسابات وزیر رشد اقتصاد و سودا завқӣ завқизода شنیده شد. تأکید گردید که در سه یکمی سال 2021 رشد مجموعی محصولات داخلی کشور در سطح 7.5% تامین گردیده حجم آن به 17.4 میلیارد سومانی برابر شد. رشد مثبت اقتصادات ملی از حساب افزایش استحصال محصولات صنعتی 17.4%، مبلغ‌گذاری و سرمایه اساسی 7.4%، گردش سودای داخلی 6.5%
кишоварзӣ 6.1%, боркашонӣ 2.1%, мусофиркашонӣ 2.6% ва ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ 33.9% аз ҷумла содирот 1.9 маротиба таъмин гардидааст. сатҳи таворрун дар моҳҳои январ-марти соли 2021 3.3%-ро ташкил дод. ин аз ҳисоби баландшавии нархи маҳсулоти озуқа 4.4%, молҳои ғайри озуқа 2.4% ва тарофаҳои хизматрасонӣ 1.3% ташаккул ёфтааст. даромади буҷети давлатӣ дар семоҳаи якуми соли 2021 дар сатҳи 104.5% иҷро гардида ба буҷет 6.1 миллиард сомонӣ ворид шуд, ки нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 34.9%-ро ташкил менамояд. таъкид шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ сарфи назар аз таъсири манфии омилҳои беруна, бахусус ноустувории вазъи сиёсиву иқтисодӣ, пасравии нархҳои ҷаҳонӣ ба молҳои асосии содиротии кишвар ва дигар тамоёлоти манфӣ, суръати мусбии рушди иқтисодӣ ва суботи макроиқтисодӣ дар ҷумҳурӣ таъмин шуд. дар баррасии натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон дар семоҳаи якуми соли 2021 ҳамчунин оид ба иҷрои нақшаҳои даромади буҷет, пардохти маошу нафақа, ҳисоботи вазири молияи ҷумҳурӣ Файзиддин Қаҳорзода, раиси Кумитаи давлатии андоз Нусратулло Давлатзода, сардори хадамоти гумрук Хуршед Каримзода, раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Саъди Қодирзода, раиси Бонки миллии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода, раиси раёсати Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Сироҷиддин Икромӣ ва дигар шахсони масъул шунида шуд. баъди ҳисоботи шахсони масъул, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо таҳлилҳои амиқ оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар дар семоҳаи якуми соли 2021 суханронӣ карда, барои ислоҳи камбудиҳо дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои давлатӣ, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифаҳои мушаххас гузоштанд. ҳамчунин зимни суханронии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таъсири вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон ба иқтисодиёти кишвар, паёмадҳои COVID-19, камобӣ, тағйирёбии иқлим, норасоии маводи озуқа, ҷиҳати истифодаи самараноки ҳар як ваҷаб замини кишт, истеҳсолу захираи кофии маводи хӯрока ва сарфакорӣ дар рӯзгор ба шаҳрвандони мамлакат муроҷиат карданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, корхона, муассиса ва ташкилотҳои дигари ҷумҳуриро вазифадор карданд, ки фаъолиятро дар самти муқовимат ба таҳдиду буҳронҳо, ташаккули имконияту захираҳои молиявӣ ба рушд нигаронида шуда, таъмин намудани гуногунсамтии иқтисодиёт, густариши раванди рақамикунонӣ, дастрасии молиявиву дастгирии соҳибкорӣ, ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолии кишвар ва омодагӣ ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим тақвият бахшанд. муҳтарам аъзои ҳукумат, ҳозирини гиромӣ, тавре ки аз ҳисоботу гузоришҳои пешниҳод гардида бармеояд, дар семоҳаи якуми соли 2021 дар натиҷаи тақвияти корҳо дар самти пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ, истифодаи имконияту захираҳои мавҷуда, ба кор андохтани иқтидорҳои нав ва фаъолгардонидани иқтидорҳои амалкунанда, устувории макроиқтисодии кишвар таъмин гардида афзоиши воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 7.5%-ро ташкил додааст. бо вуҷуди ин, дар фаъолияти баъзе вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ як қатор камбудиҳо ва норасоиҳо вуҷуд доранд. дар ин самт пеш аз ҳама таъкид месозам, ки то ҳанӯз на ҳамаи имконияту воситаҳо пурра истифода шуда истодаанд. бинобар ин роҳбарони вазорату идораҳо, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро зарур аст, ки фаъолияти худро дар самти пешгирӣ ва муқовимат ба таҳдиду буҳронҳо, ташаккули имконияту захираҳои молиявӣ ба рушд нигаронида шуда, таъмини иҷрои саривақтӣ ва босифати ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва барномавӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои гузошта шуда ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ вусъат дошт. ҳарчанд нақшаи даромади бюҷети давлатӣ дар семоҳаи якуми соли ҷорӣ
барзиёд иҷро шудааст, вале нақшаи 4 намуди андоз ва пардохтҳо дар ҳаҷми умумии 73 миллион сомонӣ таъмин нагардида, бақияпулиҳои андоз 815 миллион сомонӣ, аз ҷумла 320 миллион сомониро бақияпулиҳои корхонаҳои давлатӣ ташкил медиҳанд, ки андешидани тадбирҳои заруриро тақозо менамояд. аз ин лиҳоз баробарони вазорати молия, кумитаи андоз, хадамоти гумрук супориши қатъӣ дода мешавад, ки якҷо бо дигар вазорату идораҳо, раисони вилоятҳо ва шаҳрноё иҷрои пурраву сифатноки қисми даромади бюджети давлатиро дар соли 2021 таъмин намояд. вазорати молия якҷо бо роҳбарони вилоятҳо ва шаҳрноё ҷиҳати иҷрои босифати нақшаи бюджетҳои маҳаллӣ, бахусус нақшаи воридоти андозҳо, ояндабинии манбаъҳои воқеии андоз ва пайдо намудани манбаъҳои нави даромад пайваста чораҷӯӣ намояд. ва сарвазири мамлакат, муовини якум, муовини сарвазир, сарпарасти соҳа ва вазири молия супориш дода мешавад, ки дар ҳамкорӣ бо роҳбарони вазорату идораҳо ҷиҳати беҳтар гардонидани фаъолияти молиявии корхонаҳои азим, саривақт пардохт намудани андозҳо ва кам кардани қарзи онҳо дар назди бюджет тадбирҳои фаврӣ андешид. инчунин вазорати молия вазифадор аст, ки барои иҷрои ӯҳдадориҳои иҷтимоии давлат, махсусан доир ба пардохти пурраи музди меҳнати кормандони сохторҳои бюджетӣ, нафақа, ҷубронпулию кӯмакпулиҳо ва беҳсозии хизматрасониҳои тиббӣ чораҳои бетаъхир андешида нақшаи маблағзории соҳаҳои иҷтимоию иқтисодиро саривақт таъмин намуд. вобаста ба ин вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, прокуратураи генералӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияро зарур аст, ки якҷо бо дигар сохтору мақомоти марбута масъалаи пардохти саривақтии музди меҳнатро дар ҳамаи ташкилоту муассисаҳо сарфи назар аз шакли моликият ва намуди фаъолияти онҳо ҳал карда барои пешгирии пайдоиши қарздорӣ аз музди меҳнат пайваста чораҷӯӣ намояд. дар низоми бонкӣ дар баробари тамоилҳои мусбӣ як қатор масъалаҳо ҷой доранд, ки ба рушди устувори иқтисоди миллӣ, хусусан дар самти дастрасии соҳибкорон ба воситаҳои молиявии дарозмуддат ва арзон, рушди фаъолияти истеҳсолӣ, пардохтпазирию рақобатнокии мол истеҳсолкунандагони ватанӣ ва амалигардонии ҳадафҳо дар самти саноатикунонии босуръат таъсири манфӣ расонида истодааст. аз ин рӯ бонки миллиро зарур аст, ки ҷиҳати боз ҳам зиёд намудани ҳаҷми қарз ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ, алахусус ба соҳибкории истеҳсолӣ, паст намудани фоизи қарзҳо, ҷалби ҳарчи бештари сармояи дохиливу хориҷӣ ба соҳаи бонкӣ, ҷорӣ кардани хизматрасониҳо бо истифода аз технологияҳои рақамӣ ва зиёд намудани сарчашмаҳои қарзии ташкилотҳои молиявии қарзӣ тамоми имкониятҳои мавҷуда равона созад. тибқи ҳисоботи оморӣ, таваррум дар моҳҳои январ марти соли 2021 ба 3.3% расидааст. чунин вазъ аз ҳисоби зиёдшавии нархи озиқаворӣ 4.4%, молҳои ғайри озиқаворӣ 2.4% ва арзиши хизматрасониҳои пулакӣ 1.3% ба вуҷуд омадааст. муовини якуми сарвазири мамлакат, роҳбарони бонки миллӣ, вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, агентии омор, раисони вилоятҳо ва шаҳрноёҳо вазифадоранд, ки барои дар сатҳи пешбинишуда нигоҳ доштани таваррум тадбирҳои муассир андешанд. ҳарчанд дар маҷлиси ҳукумати мамлакат доир ба натиҷаҳои соли гузашта вобаста ба фаъолияти марказҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ ва ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта сипоришҳои мушаххас дода шуда буданд,
ولی در روند تطبیق بعضی لایحه‌ها تا هنوز کمبودی‌های جدی به نظر می‌رسد. وابسته به این کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، وزارت و اداره‌های ساحوی و مرکزهای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را ضرور است که کمبودی‌های جای داشته را برطرف کرده در همکاری با شریکان رشد کارها را دایر به تطبیق سریع صفتناک و شفاف لایحه‌ها خصوصاً دایر به از خودکنی ثمراناک مبلغ‌ها گسترش دهند. اینچنین ساختار و مقامات دخلدار را ضرور است که در همکاری با سرمایه‌گذاران کارها در سمت تشکیل کارخانه‌های نوی استحصالی وسعت داشت. طوری بارها تاکید کرده بودم در شرایط امروزه یکی از تدبیرهای مهم ضد بحرانی با مراتب افزایش دادن حجم استحصال محصولات صنعتی و کشاورزی بخصوص محصولات نیاز اول برای حفظ امنیت آزکاری اهالی میباشد. با وجود پیشنهاد امتیازها برای ساحه‌های علاهده استحصال محصولات صنعتی و کارکرد اشیاء خام وطنی، وضع کارها در سمت تشکیل اقدارهای استحصالی در شهر و ناحیه‌های کشور ما را قانع گردانیده نمیتواند. علاوه بر این با مقصد نائل گردیدن به نشاندهنده‌های در برنامه میان ملتی رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 و 2025 پیش بینی گردیده، وزارت و اداره‌های مربوطه باید جهت استفاده منبع‌های الهه‌ای رشد، استحصال محصولات دارای ارزش بلند علاوه شده و توسط آن برای تطبیق هدف صنعتی کنانی با ثروت کشور تدبیرهای ضروری اندیش. گرچند در سماهای یکمی سال 2021 در کشور 36 کارخانه نوی صنعتی با 460 جای کاری به استفاده سپارده شده است، اما 110 کارخانه عملی کننده با 1700 جای کاری فعالیت نکرده است که باعث تشویش میباشد. در همین دوره سال گذشته 53 کارخانه صنعتی قریب با 1000 جای نوی کاری ساخته و استفاده داده شده بود. با وجود اینکه سرعت رشد ساحه صنعتی استخراج در سه یکم 32.4% تامین گردیده است، ضرور است که کارها در سمت فعالیت منتظم کارخانه‌های ساحه، کارکرد پره اشیاء خام و استحصال محصولات صادراتی در این کارخانه‌ها تقویت بخشیده شد. بنابراین برابریت وزارت صنعت و تکنولوژی نو سپارش داده می شود که با مقصد تامین نمودن رشد با سرعت ساحه صنعت و با همین راه افزایش دادن حجم استحصال محصولات نیایی دارای ارزش بلند علاوه شده و عوض کننده واردات، تأسیس جایهای نوی کاری و دریافت سرچشمه‌های علاوه‌ای درآمد بودجه دولتی چاره‌های زیری را عملی نمایند. در همکاری با رهبران وزارت اداره، ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران کارها را در سمت بنیاد کارخانه‌های نو در ساحه صنعت ماشینسازی، سبک، خوراکواری و داروسازی سرعت داشت. یکجا با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و صاحبکاران برای در مهلت‌های کوتاه تجدید کردن و به کار انداختن کارخانه‌های از فعالیت بازمانده را صرف نظر از شکل مالکیت آنها تامین سازد. یکجا با رهبران ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و سرمایه‌گذاران مسئله محصولات نیایی کارکرد نمودن اشیای استحصال کرده کارخانه‌های ساحه صنعت استخراج را حل و فصل نمود. در همکاری با وزارت کشاورزی عاید به وسعت بخشیدن کارها دایر به زیاد کردن استحصال و کارکرد محصولات کشاورزی از جمله زراعت‌های روغندی‌دهنده، میوه سبزیجات و محصولات گوشتی و شیری چاره‌های مؤثر اندیش. با مقصد نوسازی و تکمیل انفراستراکچور کارخانه‌ها، تقویت فعالیت اینواتسیونی در کارخانه‌های صنعتی، تطبیق مجموعه تدبیرها جهت تأمین رقابتناکی
و صفت محصولات یکجا با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی برای فراهم آوردن فضای مساعد سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه‌گذاران چاره‌های ضروری را راه اندازی نماید. علاوه بر این بار دیگر سفارش داده می شود که رئیسان ولایت‌ها و شهرنایی‌ها یکجا با وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو تا ماه سپتامبر توسط تشکیل کارخانه و کارگاه‌های دوزندگی با کار تامین نمودن بانوان و استحصال لباس‌های مکتبی را در همه شهرنایی‌ها برآمده طلبات را به این نمود محصولات از حساب استحصال داخلی قانع گردانند. همزمان با این به مقصد تامین نمودن بازار استعماری با محصولات استحصال وطنی به وزیر مالیات و رهبران وزارت اداره‌های دخلدار سپارش داده می شود که جهت از یکمی مای سال 2021 از 18 تا 10% کم کردن معیار انداز از ارزش علاوه شده برای استحصال و فروش محصولات مکرونه استحصالی خودی تدبیرهای فوری اندیشه. هرچند که سالهای آخر در گردش سودای خارجی کشور تمایل تدریجا زیاد شدن حصه صادرات به نظر می رسد، ولی باید تاکید کرد که برای رشد صادرات و استحصال مالهای عوض کننده واردات تا هنوز نه همه امکانات‌های موجوده پورا استفاده شده ایستادند. در سه یکم سال 2021 وضع خاص صادرات کشور اساساً از حساب فروش فلزات و سنگ‌های قیمت‌بها 75%، معدن و کنسنترات‌ها 8%، نخ پخته 7% و آلومینی اولیه 4% تشکل یافته است که به کارکرد نهایی در نمود اشیاء خام صادرات کرده شدند. تاکید می‌سازم که در این جهت امکانات‌های استفاده نشده رشد صادرات مال‌های صنعتی و کشاورزی خیلی زیاد است. خصوصاً کمشوی صادرات شربت و محصولات میوه‌ای سبزیجات و از سال 2018 تا این جانب عموماً صادرات نگردیدن محصولات بافندگی گواهی روشنی استفاده ناکفایه امکانات‌های موجوده می‌باشد. در رابطه با این به وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی‌های نو، کشاورزی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، اگنتی صادرات، بانک ملی، رئیسان ولایت‌ها، شهرنایی‌ها، صنعت صادرات بانک و امانت بانک سپارش داده می‌شود که برای رسیدن به نشاندهنده‌های برنامه‌ای افزایش حجم استحصال و صادرات مال‌های وطنی، بهتر گردانیدن ساختار آنها، ترغیب همه‌جانبه تقمه‌های مالی وطنی در بازارهای جهانی و دریافت خریداران، اینچنین پیشنهاد قرض‌های دسترس در این سمت چاره‌جو نمایند. با مقصد بلندبرداشتن نشاندهنده‌های صادرات مال و محصولات وطنی در دایره زنجیره اشیاء خام، استحصال محصولات نهایی، دریافت بازار فروش، تجربه جهانی در سمت کارکرد فلزات قیمت‌بهای و نیم قیمت‌بها، نخ پخته، آلومینی اولیه و معدن‌ها تا محصولات تیار و ارزش علاوه‌ای بلند، اینچنین میوه سبزیجات همه جانبه آموخته جهت تطبیق آن در کشور تدبیرهای ضروری را عملی ساخت. وزارت اداره دخلدار و دیگر مقامات مسئول دولتی را ضرور است که با مقصد سریع وقت و پوره به نظام درآوردن رسمیات عاید به دادن اجازه و سرتیفیکات‌ها در سمت صادرات، واردات و ترانزیت مال‌ها و سوبیکت‌های فعالیت اقتصادی خارجی، اینچنین وارد نمودن تغییرات ضروری و قانونگذاری عمل کننده در این سمت برای پوره تشکل دادن نظام ملی روزانه یگانه به رسمیت درآوری عملیات صادراتی و وارداتی و ترانزیتی در جمهوری تاجیکستان تدبیرهای مؤثر اندیشه. وابسته به برطرف نمودن مشکلات و اصلاح کمبودی و نارسایی‌ها در بخش انرژتیک کشور به وزارت انرژتیک و ذخیره آب سپارش داده می شود که اصلاحات ساختاری ساحه را تقویت بخشیده در این زمینه فعالیت ثمرناک نظام انرژتیکی کشور را تامین نماید. تنظیم ثمربخش اداره کنی آب انبارهای کشور را
баромонда ҷиҳати дар фасли тирамоҳу зимистон пурра таъмин намудани аҳолӣ бо нерӯи барқ чораҳои зарурӣ андешид. корро дар доираи лоиҳаи таҷдиди нерӯҳои барқи оби норак, қайроқун, сарбанд ва лоиҳаи минтақавии касаҳазор тақвият бахшад. якҷо бо ширкати шабакаҳои тақсимоти барқ ва дигар мақомоти марбута барои ҷорӣ кардани низоми муосили назорат ва ба ҳисобгирии нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуд. бо мақсади таъмини рушди устувори соҳаи кишоварзӣ то имрӯз аз ҷониби ҳукумати мамлакат барои дастгириву ҳавасмандгардонии хоҷагиҳои кишоварзӣ як қатор тадбирҳо андешида шуда, якчанд барномаи соҳавӣ, аз ҷумла барномаи рушди соҳаи боғ токпарварӣ барои солҳои 2016-2020 ва барномаи маҷмӯии рушди соҳаи чорводорӣ барои солҳои 2018-2022 қабул гардиданд, ки татбиқи онҳо барои ба маротиб зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа, ғанӣ гардидани бозори истеъмолии кишвар ва афзоиши содирот мусоидат намуд. дар доираи нақшаи барномаи рушди соҳаи боғ токпарварӣ барои солҳои 2016-2020 дар 5 соли охир 15780 гектар боғ, ин 105% нақшаи барнома, аз он 571 гектар боғҳои интенсивӣ 114%, ин ҳолам қаноаткунанда нест, 1658 гектар тогзор, яъне 69% нақшаи барнома бунёд карда шудааст. дар 3 соли татбиқи барномаи маҷмӯи рушди соҳаи чорводорӣ барои солҳои 2018-2022 саршумори чорвои калони шохдор 605,000 сар, чорвои хурд 238,000 сар, асп 1,500,000, парранда 3,161,000 сар ва 14,000 оилаи занбури асал зиёд гардида истеҳсоли маҳсулот дар соли 2020 нисбат ба соли 2018 аз ҷумла гӯшт, шир, тухм, гӯшти парранда 23,000 қариб 24,000 тонна зиёд шудааст. дар семоҳаи якуми соли ҷорӣ 716 гектар боғ, аз он 75 гектар боғ интенсивӣ бунёд гардида саршумори чорвои калони шохдор нисбат ба аввали сол 18,600 сар, чорвои хурд 180,000 сар, парранда 664,000 сар, занбури асал қариб 1200 оила зиёд шудааст ва нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта истеҳсоли гӯшт 3,2 тонна, шир 5,2 тонна, тухм 9,5 миллион тонна, гӯшти парранда 1,7 тонна ва моҳӣ 72 тонна афзоиш ёфтааст. барои идома додани дастгирии давлатии соҳаи кишоварзӣ ва таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ тамоми хоҷагиҳои кишоварзии мамлакат дар соли 2021 аз пардохти андози ягонаи замин озод карда шуданд. иқдоми мазкур боиси ҳавасманд шудани кишоварзҳо гардида ба афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат менамояд. бояд гуфт, ки дар 4 моҳи аввали соли ҷорӣ кишти баҳории зироатҳои кишоварзӣ дар майдони 337,000 гектар 73% дурнамо гузаронида шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 28,000 гектар ё 9% зиёд мебошад. бори дигар таъкид менамоям, ки вазъи ҷаҳони муосир вобаста ба паёмадҳои пандемияи коронавирус, низоъҳои сиёсиву тиҷоратӣ, болоравии нархҳои маҳсулоти ниёзи аввал, тағйирёбии иқлим, ки имрӯзҳо баръало эҳсос мегардад, инчунин номуайянии дурнамои онҳо дар соли 2021 мураккаб боқӣ мемонад. бинобар ин барои ҳифзи амнияти озхавори кишвар ва бо ҷои кор таъмин намудани шаҳрвандон бояд корҳо дар самти оқилона истифода намудани ҳар як ваҷаб замин ва гирифтани 3-4 ҳосил, афзоиш додани майдони кишти картошка, ҷамъоварӣ бетарафи ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини мутаассили бозори дохилӣ, содироти меваи сабзавот,
آمادگی به کشت تکراری و بنیاد کارخانه‌های کارکرد محصولات کشاورزی تقویت بخشیده، ذخیره نمودن آزخواری برای دوره تیرماه زمستان سال‌های 2021-2022 در هر یک عائله تامین کرده شد. از این رو برابران وزارت کشاورزی، دیگر وزارت اداره‌های مربوطه، رئیسان ولایت‌ها و شهرنامه‌ها سپارش داده می‌شود که فعالیت خود را دایر به استفاده ثمرناک آب زمین، زیاد نمودن میدان کشتی زراعت‌ها، تشکیل گرمخانه‌های دائم و عمل کننده، برآمدن پرورش تخمی‌های ریپرودوکسیونی بلند صفت و به تغییریابی اقلیم تاب‌آور، بنیاد و برقرارسازی باغ تاکزار، علاخصوص باغ‌های اینتنسیوی، تامین نمودن خواجگی‌های کشاورزی با نوری‌های مینرالی و دستگیری همطرفه آنها تقویت داشت. علاوه بر این، جهت تامین رشد با صورت ساحه‌های چرخداری، پرنده پروری، ماهیداری و زنبوری عسل پروری و به این وسیله افزایش دادن حجم استحصال محصولات ساحه‌های ذکر شده، اجرای سریع و با صفت برنامه‌های قبول گردیده را جدی نظارت کرده، با در نظر داشتن کمابی و خشکسالی به عمل آمده برای ذخیره کردن خوراک چاروا با استفاده از امکانیت‌های ناحیه‌های کوهستانی، مثلا ولایت ختلان، ناحیه شمسنی، شاهین، مومن‌آباد، خاولین، بلجوان، تیمروملی وسیع استفاده نمایند. طبق معلومات آماری، گرچند در سه‌ماه اول سال 2021 حجم عمومی بارکشانی در کشور نسبت به همین دوره سال گذشته 2.1% افزایش یافته است. این نشان دهنده توسط نقلات راه آهن قریب 21% کم شده است. طوری بارها تاکید کرده بودم، ثمرناک استفاده نکردن راه‌های آهن کشور سبب پیش از مهلت خراب گردیدن راه‌های ماشینگر از حساب ماشین‌های گرانوزن میباشد. معلومات آماری نشان می‌دهد که حجم بارهای توسط راه آهن در ماه ینور مارس سال 2021 کشانیده شده نسبت به نقلات اتومبیلی 16.4 میلیون تانه یا 14.7 برابر کم میباشد. ادامه یافتن این روند به پیش از مهلت مقرر شده فرسوده گردیدن راه‌های ماشینگر و زیاد شدن صدمه‌های نقلاتی آورده می‌رسد. وابسته به این به وزارت نقلات ضرور است که یکجا با مقامات مسئول جهت ثمرناک استفاده بردن اقتدارهای بارکشانی نقلات راه آهن و نگهداری تناسب حجم بارکشانی را بین این نمود نقلات و نقلات اتومبیلی مورد آموزش قرار داده، خلاصه های خود را عاید به زیاد نمودن انتقال بارها توسط نقلات راه آهن به حکومت مملکت پیشنهاد نموده. در همکاری با کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان و وزارت اداره‌های دخلدار عاید به دریافت مبلغ‌زاری برای آماده نمودن اساسنامه‌کنی تکنیکی و اقتصادی لایحه‌کشی و آغاز ساختمان راه آهن نو در خطه جلال‌الدین بلخی جریان 5 پایان با جلب شریکان رشد چاره‌های ضروری اندیشید. یکجا با وزارت اداره‌های دخلدار و مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی عاید بر رقمی کنانی ساحه نقلاتی اتومبیلی از جمله خدمت‌رسانی لوجستیکی چاره‌های ضروری را عملی سازد. حاضرین محترم، امروز در نظام تحصیلاتی کشور استفاده تکنولوژی‌های معاصر از جمله تکنولوژی‌های رقمی وسیع گردیده ساده است و مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه و ابتدایی کسبی مطابق طلبات دولتی به شبکه اینترنت پیوست میباشد. همزمان با این جهت تأمین هدف‌های استراتژی معین گردیده از جمله صنعت کنانی با صورت کشور و شغل پرمحصول وزارت‌های معارف و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، صنعت و تکنولوژی نو را ضرور است که برای تقویت همکاری بین مؤسسه‌های تحصیلات کسبی و کارخانه‌های صنعتی با در نظر داشت جاهای کاری تأسیس شونده برای آماده کردن متخصصان صاحب کسب، تشکیل تجربه آموزی دانشجویان و من بعد با کار تامین نمودن آنها چاره‌جویی نموده است.
با مقصد تشکیل و گذراندن ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سرطان کووید 19 در کشور از 22 مارس سال جاری ایمونیزاسیای اهالی آغاز شد که دوره به دوره عملی کرده می شود. وابسته به این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را ضرور است که کارهای فرماندهی را در سمت ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سرطان کووید 19 پرزور نموده برای هرچی بیشتر با ایمونیزاسیا فرا گرفتن طبقه‌های آسیب‌پذیر اهالی چاره‌های عملی انداخت. وزارت‌های صنعت و تکنولوژی‌های نو، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی با مقصد رشد ساحه داروسازی و با همین راه تامین نمودن طلبات به مواد داروواری و مال‌های طبی برای تشکیل کارخانه‌های استحصال داروواری و لازمات طبی خصوصاً با استفاده از گیاهای شفابخش و اشیای خام محلی تدبیرهای فوری و مشخص را عملی نماید. محترم اعضای حکومت، حاضرین گرامی، از بررسی نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سه یکمی سال 2021 برمی‌آید که امکانات و ذخیره‌های موجوده به طور پررو و ثمرناک استفاده نگردیدند. بنابراین بار دیگر حکومت مملکت، وزارت و اداره‌ها و محکمات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که تمام امکانات و اقتدارهای موجوده داخلی را ثمرناک استفاده برده تا آخر سال فعالیت منتظم و پررو ساحه‌های اقتصاد ملی بخصوص ساحه‌های کشاورزی و صنعت را تامین نماید. همزمان با این ضرور است که برای در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی همکاری را با صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه جهت ادامه دادن تدبیرهای آبادکاری و سازندگی تقویت بخشیده کار را وابسته به تازه و آزاده و زیبا گردانیدن هر یک منزل زیست، کوچه و خیابان و محل‌های اهالینشین گسترش باز هم بیشتر باشد. بار دیگر خاطر نشان می‌سازم که از روی پیشگویی‌ها سال 2021 نسبت به سال قبلی از لحاظ تأمینات با مواد غذایی قریب در تمام دنیا یکی از سال‌های وزنین‌ترین و طبق اظهارات سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی حتی هلاکتبار خواهد بود. بالاروی نرخ‌ها، پس‌شوی حجم استحصال محصولات، تغییریابی اقلیم و پیامدهای ناگوار آن، خشکسالی، کم‌آبی، اینچنین بیماری‌های سرطانی از جمله پاندمی کرونا ویروس و بیکاری به سطح زندگی قریب تمام مردم دنیا تأثیر منفی خود را رسانیده ایستاده است. همین شب و روزها علاقه اهالی 20 دولت دنیا یکی گرسنگی اون رو به سر میبرند. گرسنگی فرا گرفته است. در کشور ما طوری که مشاهده میگردد تأثیر روند تغییریابی اقلیم بر علا احساس شده. سردی‌های بهار امساله به ساحه باغداری یعنی حاصل درختان میوه دهنده به مانند زردآلو و بادام و بعضی نمودهای دیگر درختان دیگر ضرر جدی رسانیدند. اینچنین کمبارشی وقتهای آخر باعث کم‌آبی و خشکسالی گردیده به ساحه زراعتکاری و باغداری و چارواداری تلفات زیاد میرساند. در بعض مناطق شهر نویا علف‌های طبیعی نیست، خشک ندارد. بنابراین با استفاده از فرصت بار دیگر به تمام مردم شریف تاجیکستان مراجعت کرده تاکید می‌سازم که ما باید از هر یک وجب زمین پیش از همه زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی و زمین‌های بین باغ‌ها را ثمرناک استفاده کرده تمام کوشش و غیرت خود را برای رویانیدن 3-4 حاصل و در کشت تکراری هرچی بیشتر استحصال کردن کارتاشکا، غله‌دانگی و لوبیاگی‌ها روانه سازیم. این من در نظر دارم شالی، جوار مکه، ماش، لوبیا. حالا که فصل بهار یعنی موسم کشت و کار ادامه دارد باید هر شخصی که با زمین سر و کار دارد برای استحصال محصولات سعی و تلاش نماید و هر یک عائله نیز در فکر استحصال محصولات تامین نمودن اهل عائله
фарзандони худ ва захираи маводи ғизоӣ бошад то мардуми мо дар фасли тираму зимистон танқисӣ накашанд ва дар шароити вазнии соли ҷорӣ муҳтоҷӣ накашанд. Ман ҳамин зимистон оилаҳое ки вай карда буданд тираму зимистон мардум хуб ҳоло гӯем ки аз вақти сахтӣ берун шуд. аз тамоми сокинони кишвар хоҳиш мекунам ки вазъияти ҷаҳони имрӯза ва мушкилоти ба вуҷуд омадаро саҳл нашуморанд ва ба ин масъала бисёр ҷиддӣ муносибат намоянд. вобаста ба ин такроран иброз менамоям ки мо бояд минбаъд низ талаботи қонун дар бораи танзими расму оинҳоро риоя кунем ба зиёдаравӣ ва исрофкорӣ махсусан ба исрофи нон ва дигар маводи ғизоӣ роҳ надиҳем. раисони вилоят ва шаҳру ноҳиён, роҳбарони вазорату идораҳо, тамоми хизматчиёни давлатӣ ва ҳар як шаҳрванди бонанги номуси ҷомеа бо дар назар дошти он ки то ҷашни бузурги миллиамон ҳамагӣ 4 моҳ боқӣ мондааст, иҷрои пурра ва саривақтии супоришҳои имрӯза ва қаблан додашударо бо дарки баланди масъулият дар назди ватани азизамон бояд таъмин намоянд. нақшаҳои ҳукумат ва вазифаҳо барои соли 2021 дар паёми президент, супоришҳои роҳбари давлат дар маҷлисҳои ҳукумати кишвар ва сафарҳои кори ба вилоятҳо ва шаҳру ноҳиёҳо мушаххас карда шуданд. бори дигар таъкид менамоям ки вазифаи муҳимтарини раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳиёҳо ва сарпарастоне ки аз ҳисоби аъзои ҳукумат, роҳбарони сохтору мақомоти марказӣ ба шаҳру ноҳиёҳо вобаста шуданд, инчунин роҳбарони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот дар вақти то ҷашни 30 солагии истиқлоли давлатӣ боқӣ монда ба вусъатбахшии корҳои ободониву созандагӣ аз ҳар як хонаи истиқоматӣ сар карда то кӯчаву хиёбон, майдону гулгашт ва ҳар як маҳалли аҳолинишин сафарбар намудани шоҳибкорону тоҷирон, шахсони хайрхоҳу саховатпеша ва тамоми мардум мебошад. ҳамчунин хотиррасон месозам ки таъмини фаъолияти бонизому самараноки соҳаи иқтисоди миллӣ, махсусан бахшҳои истеҳсолӣ, шуъбати молиявӣ, шуғл ва саломатии аҳолӣ, инчунин фаровонии бозори дохилӣ бо маҳсулоти зарурати аввалия ва ҳифзи иҷтимоии гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа вазифаи аввалин дараҷаи шумо аъзои ҳукумати мамлакат, роҳбарони вазорати идораҳо, махсусан раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳиёҳо ба ҳисоб рафта аз ҳар яки шумо қобилияти ташкилотшигӣ ва масъулияти баланди кориро тақозо менамояд. дар кори маҷлис лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муқовимат ба терроризм, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи вазъи ҳуқуқии узви маҷлиси миллӣ ва вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро муҳокима карда барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ирсол намуданд. аъзои ҳукумати мамлакат дар маҷлиси навбатӣ ҳамчунин масъалаҳо дар бораи пешниҳоди маҷлиси вакилони халқи ноҳияи нуробод оид ба иваз намудани номи баъзе маҳалҳои аҳолинишини ноҳияи нуробод, дар бораи стратегияи омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар соҳаи маориф ва илм дар давраи то соли 2030, дар бораи стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030, дар бораи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2030, дар бораи лоиҳаи барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи давлатии мақсадноки рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи давлатии рушди академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025,
дар бораи барномаи давлатии рушди соҳаи геологияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030, дар бораи номгузорӣ ва номивазкунии баъзе аз объектҳои ҷуғрофии ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи тартиби гузарондани муоинаҳои тиббии ҳатмиро муҳокима карданд. дар охири кори маҷлис раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар таваҷҷӯҳи аъзои ҳукумат, роҳбарони вазорату идораҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва дигар ташкилоту муассисаҳоро ба иҷрои ҳатмӣ ва бечунучарои дастуру супоришҳои президент ва ҳукумати мамлакат ҷалб карданд. ба раисони вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ дастур дода шуд, ки ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар, амалисозии барномаҳои давлатӣ, коҳиш додани таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёти мамлакат, истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ ва президентӣ, кишти зироатҳои лӯбиёгӣ, истеҳсолу захираи зарурии маводи хӯрока, таъмини сӯзишворӣ барои соҳаҳои иҷтимоӣ, тайёрӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022, вусъати корҳои созандагию ободонӣ, истиқболи сазовори ҷашни умуми миллӣ, 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас андешида, аз натиҷааш ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот диҳанд. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ҷиҳати анҷоми сафари кори ба ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Россия рафтанд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Қазон сарвазири мамлакатро сарвазири ҷумҳурии Татаристон Алексей Песошин ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. худи ҳамин рӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо сарвазир Раиси Ҳукумати Федератсияи Россия Михаил Мишустин мулоқот намуданд. аснои вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои иқтисоду тиҷорат, роҳу нақлиёт, саноат, энергетика, шуғли аҳолӣ, маориф ва илм, фарҳанг, гумрук, сармоягузорӣ ва кишоварзиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, таъкид намуданд, ки новобаста аз панҷшавии бемории сироятии COVID-19 гардиши молу маҳсулот байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар соли 2020 $973.6 миллион ташкил намуд. ҳамчунин таъсиси коргоҳу корхонаҳои муштарак дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва равнақ бахшидани ҳамгироӣ дар соҳаҳои афзалиятнок зарур шумурда шуд. дар идома сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо сарвазири ҷумҳурии Беларус Роман Галавченко мулоқот карданд. дар мулоқот масъалаҳои бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон, ба роҳ мондани хатсайрҳои ҳавоӣ байни Душанбе Минск, содироти воридоти маҳсулоти гуногуни ниёзи аввал ва дигар самтҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи кумитаи котиботи шӯрои амнияти давлатҳои аъзои созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Арманистон, Беларус ва Қирғизистон баргузор гардид. зимни ҷаласаи навбати ҳамаи самтҳои гуногуни ҳамкории мавриди таваҷҷӯҳи кишварҳои аъзои созмон ва масоили муҳими минтақавию байналмилалӣ баррасӣ шуд. аз ҷумла ба масъалаҳои мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм, таъмини амният дар сарҳади ҷанубии давлатҳои аъзои созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, масъалаи ҳуқуқӣ ва расонидани ёрии ҳуқуқӣ вобаста ба ташаккули қувва ва васоити сохтори аҳнома дастаҷамъӣ дар ҳудуди давлатҳои аъзои созмони аҳамияти аҳномаи дастаҷамъӣ, зарурати таҳияи нақшаи муҷаҳҳазгардонии қувваҳои зудамали дастаҷамъии созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ бо силоҳи муосир, техникаи ҳарбӣ ва бахусус дар бораи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии имзои шартномаи амнияти дастаҷамъӣ ва 20-солагии таъсисёбии созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ ва ғайра аҳамияти хоса зоҳир карда шуд. изҳори умед гардид, ки саъю талошҳои ҷонибҳо дар татбиқи мувофиқаҳои ҳосилшуда самараи дилхоҳ дода, робитаҳои кишварҳои аъзо таҳкими бештар пайдо хоҳанд кард. дар анҷоми ҷаласа як қатор санадҳои аҳамияти муҳим дошта ба имзо расиданд. با مقصدی در سطح بلند استقبال نمودن جشن 30-سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لمناسوف کنفرانس 11 علمی تجربوی خوانش‌های تکنیکی به کار خود آغاز نمود. زلفیه رحیمزاده گزارش می‌دهد.
кори конфронси навбатии илмӣ таҷрибавии хонишҳои техникӣ ки дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов гузаронида шуд, дар ду самт тамоюл ва дурнамои рушди воқеии илмҳои риёзӣ ва дақиқ, тамоюл ва дурнамои рушди илмҳои ҷамъиятӣ дар замони муосир ба роҳ монда шуд. дар кори он сафири фавқулода ва мухтори Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Лиакин Фролов, намояндагони вазорати маориф ва илм, олимону донишмандон иштирок доштанд. дар ҷаласаи ифтитоҳии конфронс се маърузаи илмӣ солҳои соҳибистиқлолӣ давраи нав дар таърихи давлатдории тоҷикон, эътимоднокӣ дар маълумоти олӣ, сарчашмаҳои методии таълими забони русӣ дар муассисаҳои таълимии тоҷикӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҷолиби диққат он аст ки имсол иштирокчиёни хонишҳои техникӣ метавонанд тариқи мустақим дар платформаи Zoom беш аз 35 нафар иштирокчиён аз хориҷи кишвар тариқи мустақим дар платформаи Zoom пайваст хоҳанд шуд. Амин хонишҳои техникӣ як майдони хубе ҳаст ки ҳам донишҷӯён ва ҳам олимони сатҳи байналмилалӣ, яъне ки дар ин як майдоне ҳаст ки инҳо бо ҳам метавонанд таҷриба гиранд, муколама кунанд ва маърузаҳои худро бо иштироки мутахассисони сатҳи байналмилалӣ баррасӣ кунанд. конфронси хонишҳои техникии кори худро дар 7 бахш масъалаҳои актуалии математика ва информатикаи амалӣ, маводшиносии муосир, масоили геология ва экология, тоҷикистони соҳибистиқлол, гузашта ва имрӯз, мушкилот ва самтҳои муосири тағйирёбии иқтисодиёти Тоҷикистон, мушкилоти ҷаҳонии сиёсӣ, фалсафа ва социология дар замони муосир ва илмҳои филологӣ дар фазои таълимӣ ҷудо намуд. дар 7 бахши ҷудошуда зиёда аз 100 маърузаи илмӣ давоми 2 рӯз мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор хоҳад гирифт. Зульфия Раимзода, Камоли Муҳаммадёр, Фирӯзи Мусо, Ахбор. идомаи ахбор. бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯдакӣ тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ идома дорад. вусъати тадбирҳои сохтмонӣ аз ҷониби мақомот ва ҷалби соҳибкорон ба назар расида, масъулин талош менамоянд саривақт ва тибқи нақшаи мукаммал иншоотро мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. гузориши Бобокалон Аминзода. бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади беҳтар намудани инфраструктураи шаҳраку деҳот дар ноҳияи Рӯдакӣ сохтмони 414 иншооти маишии хизматрасонӣ ба нақша гирифта шудааст ки то ба имрӯз зиёда аз 370 иншоот мавриди истифода қарор дода шуда, даҳон нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуданд. айни замон корҳои сохтмонӣ ва таъмиру навсозӣ дар иншооти боқимонда идома дошта, бо мавриди истифода қарор гирифтани онҳо дар бахшҳои иқтисоду иҷтимоӣ пешравиҳои назаррас ба вуқӯъ хоҳад пайваст. дар доираи нақшаи генералии шаҳраки Сомониён зиёда аз 25 адад бинои истиқоматӣ баландошона бунёд гардиданд. айни замон сохтмонашон рафта истодааст. баъзеашон зиёда аз 15-20 бинои маъмурӣ сохта ба истифода бурда шуд. дар деҳоти дурдасти ноҳияи Рӯдакӣ иншооти зиёди таъиноти гуногун сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст ки дар беҳсозии вазъи зиндагии аҳолӣ боло бардоштани хизматрасонии иҷтимоӣ ва фарҳангию варзишӣ нақши калон мегузоранд. иншооти бунёдшаванда дар деҳот татбиқи амалии сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат буда барои рушди деҳот ва беҳсозии инфраструктураи иқтисодии иҷтимоии ноҳия мусоидати фаъол менамоянд. дар самти чароғонкунии кӯчаву хиёбонҳо низ дар ноҳия тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳукуми давлатӣ ва ҷалби соҳибкорон айни замон дар дӯраи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлоли давлатӣ чароғонкунии шафати роҳҳо идома дорад. ҳамчунин ба масъалаи сабзу хуррамгардонӣ низ диққати махсус зоҳир гардида тавассути иқдомҳои дастаҷамона масъулин дар ободии бештар ва сабзу хуррамгардонӣ талош ба харҷ дода истоданд. با مقصد سزاوار استقبال گرفتن 30-سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف کارخانه دولتی فرعی خودجای منزل کاملا نوری رودکی و با دستگیری به واسطه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی در کوچه‌های شهر سامانیان زیاده از 64000 گل‌های گوناگون موسمی و 1000 دانه درختان همیشه ثبت شده شد. با مقصد بهسازی سطح و صفت خدمترسانی به اهالی و فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی و فراغت به ساکنان و مهمانان تدبیرهای عملی تطبیق گردد. دیگر اینفراستراکتور نوحیه در همه دهات به مراتب بهتر گردانده می شود. باباکان امینزاده، خان محمد دولت، مجلس سیولی، اخبار. کتاب تاجیکانی اکادمیک باباجان غفورов که با تشبوس بواسطه اساسگزاری صلح و وحدت ملی پشوای ملت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чоп гардида ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ба ҳар оилаи ҷумҳурӣ тақсим карда мешавад. дар доираи ин иқдом наздики 13000 китоби тоҷикон ба ноҳияи Варзоб дастрас ва ба ҳар як оила тақсим карда шуд. гузориши хабарнигорони мо.
дар шароити имрӯза мутолиаи ин асари пурқимат барои омӯхтан ва шинохти дурусту воқеъбинонаи гузаштаи халқи тоҷик нақши муҳим бозида ба таҳкими худшиносии миллии сокинони кишвар мусоидат менамояд. Бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 12900 адад китоби тоза нашри тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ба аҳолии ноҳияи Варзоб дастрас карда шуд. Асари бунёдии қаҳрамони Тоҷикистон академик Бобоҷон Ғафуров дар илми таърихшиносии ватанию хориҷӣ шӯҳрати бузург дорад. ба диёри зебоманзари Варзоби мо корвони китоб омад, китоби Бобоҷон Ғафуровро оварданд. мо бо хушнудии китобро қабул кардем. дар ҳамин ҳафта ба ҳар як хонадони мардуми Варзоб китоби тоҷиконро дастрас мекунем. муаллиф таърихи халқи тоҷикро дар пояи консепсияи мукаммали илмӣ таҳқиқ карда аз маводи фаровони таърихӣ истифода намудааст. аз ин рӯ ҳар фарди бедордили миллат бояд омӯзиши таърихи халқи азизашро вазифаи муқаддаси худ донад, аз гузаштаи пуршебу фарози он сабақ гирад ва бо корнамоиҳои фарзандони мардуми боҳиматаш шинос шуда онҳоро дар ҳофизаи таърихияш ҷой диҳад. боиси хушнудист ки тухфаи пешвои миллат ба мо сокинони ноҳияи Варзоб дастрасӣ карда шуд ва миннатдории тамоми сокинони ноҳияи Варзоб, миннатдории тамоми мардуми шарифи Тоҷикистонро ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки ҳамчун як тухфаи наҷибе ба мо сокинони мамлакат тақдим карда шуд. маврид ба таъкид аст ки ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатӣ шоҳасари тоҷикон бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сифати баланд чоп гардида ҳамчун тӯҳфаи пешвои муаззами миллат ба ҳар як хонаводаи тоҷик дастрас карда мешавад. Бобоҷон Ғафуров ки бо таҳқиқи мукаммали илмӣ дар осори дорои арзиши баланди худ мавқеи Тоҷикистонро дар қаламрави Осиёи миёна устувор нигоштааст, барои имрӯзу ояндаи миллат ифтихори бузург мебошад. имрӯз чун анъанаи замони соҳибистиқлолӣ тарғиби мероси маънавӣ ва суннатҳои мардумӣ ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаҷониба дастгирӣ меёбад, муваффақтарин сиёсати фарҳангие мебошад ки барои тақвият бахшидан ба истиқлоли сиёсӣ ва худшиносии миллӣ заминаи босазое мегузорад. имрӯз дар муассисаи давлатии фарҳангиву фароғатии Аҳурум бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва эълон гардидани Душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳод 2021 фестивали 100 ранги чакан баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар фестивали шаҳрии садранги чакан роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони вазорату идораҳо, ниҳодҳои корпуси дипломатӣ, чеварону ҳунармандон ва фаъолон аз 4 ноҳияи пойтахт иштирок намуданд. қабл аз оғози фестивал иштирокчиён аз намоишгоҳи ҳунари чакандӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, попурдӯзӣ ки аз ҷониби ҳунармандон ва косибони шаҳри Душанбе ташкил гардида буд, дидан намуданд. сипас муовини раиси шаҳри Душанбе Мафсума Муинӣ фестивали шаҳрии садранги чаканро ифтитоҳ намуда мақсади асосии баргузории фестивалро баранд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, қадру манзалати либоси миллӣ, суръату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли матоъҳои гуногуни миллӣ аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзаниву гулдӯзӣ, порадӯзӣ, инчунин муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ маънидод намуд. зикр гардид ки баъд аз барӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии башарият шомил гардидани ошипалав ва наврӯз, ин навъи санъати гулдӯзии тоҷикӣ низ аз ҷониби идораи илму фарҳанги созмони милали муттаҳид ЮНЕСКО ба рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ворид карда шудааст. фестивали шаҳрӣ аз бахшҳои гуногун аз ҷумла намоиши либосҳои қадимаи чакан, намоиши либосҳои кӯдакона, намоиши либосҳои рӯзмарра, намоиши либосҳои маросимӣ ва идона, намоиши либосҳои расмӣ ва намоиши навъҳои гуногуни сӯзанидӯзӣ иборат буда аз ҷониби занону бонувон ва ҳунармандони пойтахт пешниҳод карда шуд. санъати чакандӯзӣ дар асарҳои босноншиносон, файласуфон, адибон, санъатшиносон ва кулли соҳаҳои илм инъикоси худро ёфтааст. бозёфтаҳои босноншиносони минтақаҳои орёнишин гувоҳӣ медиҳанд ки мардуми тоҷик ба матоъҳои гуногун гулпартоӣ ва гулдӯзӣ менамуданд ки он байни дигар халқиятҳои қадим маъруфу машҳур буд. давоми 3 соли охир фестивали мазкур дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар тамоми қаламрави кишвар доир гардида баҳри
دریافت و معرفی هنرمندان، چهوران و طراحان صاحب کسب مساعدت می‌نماید. در فستیوال برنامه فرهنگی فراغتی با سرود و ترانه و رقص‌های دلنشین در اجرای هنرمندان که هر یک افاده‌گر صنعت و هنری والای تاجیکان و نشانه ذوق بلند زیبایی پرستی ملت تاجیک بودند، پیشکش اشتراکچیان گردانیده شد. در فرجام چورابینی غالبان بخش‌های آن و اشتراکچیان فعال با دیپلم و سپاسنامه و تحفه‌های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سرفراز گردانیده شدند. زلفیه رحیم‌زاده، معروف عبدالله، فیروز موسی، اخبار. дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон мулоқоти хатмкунандагони факултаи журналистикаи ин муассисаи олии таълимӣ бо роҳбарони шабакаҳои телевизионӣ ва радиоии мамлакат доир гардид. бояд гуфт ки солҳои охир дар доираи татбиқи барномаҳои давлатии шабакаҳои иттилоотии мамлакат рушд карда ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонда мешавад. гузориши Манучери Сулаймон. омӯзиш дар донишгоҳҳо, омода намудани мутахассисон ва ба ҷои кор таъмин намудани онҳо, татбиқи дуруст ва мақсадноки ин се марҳила дар рушди соҳаи маориф ва дигар соҳаҳои иқтисодии миллӣ нақши муассир дорад. дар ҳамин замина имрӯз мулоқоти роҳбарони шабакаҳои телевизионӣ ва радиои мамлакат бо хатмкунандагони факултаи журналистикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон баргузор гардид. дар шароити мураккаби ҷаҳонишавӣ вазифаи шабакаҳои иттилоотӣ зиёд гардида, масъалаҳои тарғиби фарҳанги миллӣ, расму оинҳои мардумӣ, ташвиқи андеша ва тафаккури миллӣ, тарбияи насли ояндасоз, риояи меъёрҳои забони давлатӣ ва ҳифзи асолати он рисолати муҳими воситаҳои ахбори omma ба шумор меравад. бояд гуфт ки солҳои охир дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ шабакаҳои иттилоотии мамлакат хеле рушд карда, имрӯз инфраструктури соҳа ба шароит ва талаботи замони муосир мутобиқ гардонида шудааст. дар васоити ахбори omma нақши калидро аслан журналистон мебозанд ва журналистоне дар ин равандҳо муваффақ мешаванд ки дониши маҳорати касбияшон боло бошад. факултати журналистикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои васоити ахбори оммаи Тоҷикистон кадрҳо тайёр мекунад. дар факултат ба тамоми шароитҳо барои тайёр кардани кадрҳо баландихтисос фароҳам оварда шуданд. аз ҷумла студии таълимӣ, ҳам радио, ҳам телевизион фаъол аст. имрӯз дар факултат тақсимоти хаткунандагон сурат гирифта истодааст ва кадрҳое ки имрӯз ба ҷои кор таъмин мешаванд ки аслан худро дар васоити ахбори omma нишон доданд. факултати журналистикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз соли 1992 ба фаъолият оғоз намудааст. аз оғози фаъолият то имрӯз факултатро 2400 донишҷӯ хатм намудааст, ки айни замон дар васоити ахбори ommaи мамлакат фаъолият намуда дар рушди журналистикаи тоҷик саҳм мегузоранд. соли равон факултати мазкурро 240 донишҷӯ аз рӯи 6 ихтисос хатм менамояд. ҳадафи баргузории мулоқот ин тақсимоти хатмкунандагон ба муассисаҳои телевизионӣ ва радиоӣ мебошад. роҳбарони шабакаҳои телевизион ҷиҳати ҷалби мутахассисони ҷавон бо ҷойҳои навикорӣ, инчунин ҳамкории донишҷӯён ва хатмкунандагон бо муассисаҳои иттилоотию фарҳангӣ ва маърифатӣ маслиҳатҳои судманд пешниҳод карданд. дар навбати худ донишҷӯён изҳори омодагии худро ҷиҳати идомаи фаъолият ва ҳамкорӣ дар шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ баён доштанд. Манучери Сулаймон, Собири Абдурозиқ, Душанбе, Ахбор. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ноҳияи Данғара бахшида ба 110-солагии шоири халқии Тоҷикистон Мирзо Турсунзода конференсияи илмӣ адабӣ доир гардид. дар ин чорабинии фарҳангӣ устодони донишгоҳи давлати Данғара низ иштирок намуда доир ба ҳаяту фаъолияти эҷодии шоири ширинкалом маъруза карданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 8 ноҳияи Данғара бахшида ба 110-солагии шоир ва қаҳрамони халқи тоҷик устод Мирзо Турсунзода чорабинӣ доир гардид. тасмим гирифтем ки 110-солагии шоири барҷастаи тоҷик қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзодаро ҷашн бигирем. дар конференсияи имрӯзаи мо намояндагон аз мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Данғара, аз донишгоҳи давлатии Данғара, омӯзгорон ва директорони тамоми ноҳия ширкат меварзанд. бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ ва шӯъбаи маорифи ноҳия барои таҳкими ҳисси хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ чунин чорабиниҳо дар ҳама муассисаҳои таълимӣ роҳандозӣ карда шудааст. طبق نقشه چورابینی شعبه معارف ناحیه دنغره در تمام مؤسسات تعلیمی ناحیه چنین چورابینی‌ها بخش به 110 سالگی شاعر متفکر بزرگ میرزا ترسنزاده گذرانده شد و خوانندگان ما بعد از اشتراک در این کنفرانس باز هم از ایجادیات، حیات و فعالیت میرزا ترسنزاده بیشتر برخوردار شدند.
در مؤسسه تأسیسات مونم رقم 8 نویه با تشبث مسئولین در دوره این تدبیر فرهنگی بخشیده به سالهای رشد دیو صحیحی و هنرهای مردمی برای تشکل هنر و استعداد و بلند برداشتن ذوق خوانندگان به دانش و هنرآموزی، نمایش هنرهای ملی و دستاورد خوانندگان لیاقتمند تشکیل کرده شد. شاگردان ما با تمام هنرهای مردمی شوق و رغبت خیلی زیاد دارند. در مکتب ما با شاگردان خودمان هنرهای ملی سیک‌زنی، کندکاری، سبد بافی و اینچنین هنرهای مردمی کلالگری می‌آموزیم. در این مؤسسه تعلیمی علاوه به مشغولیت‌ها محفل‌های فنی نیز عمل می‌کند که خوانندگان در لحظه‌های فارغ از درس به هنرآموزی جلب کرده می‌شوند. در مؤسسه ما محفل فنی دوزندگی عمل می‌کند. من همچون یک اشتراک کنندگان محفل فنی دوزندگی نازکی‌های این کسب را آموختم و همه همسالان خودم توصیه می‌دهم که بیشتر هنر آموزند. کنفرانس علمی ادبی بخشیده به 110 سالگی شاعر میرزا ترسونزاده در مؤسسه تأسیسات مونم رقم 8 نویه دنقره در سطح بلند دایر گردید. در این چهاربینی آموزگاران دانشگاه دولتی دنقره، گیمنازیای دولتی به نام افلاطون نویه، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شعبه معارف و آموزگاران مؤسسه تعلیمی مذکور اوید به حیات فعالیت ایجادی و صاف صلح دوستی شاعر میرزا ترسونزاده با معروضه‌های پرمحتوا برآمد کردند. در کنفرانس علمی ادبی از آزمون نوشتن انشا و آموده نمودن نشریه بهترین بخشیده به 110 سالگی استاد میرزا ترسونزاده نتیجه گیری و غالبان با افتخارنامه و قدرشناسی کرده شدند. برنامه اخبار ادامه میدیم. در همه شکل‌های خواجگیداری شهر و ناحیه‌های مملکت کشت کارتوشکا ادامه دارد و کشاورزان با استفاده از تجربه پیشقدم و رعایت قاعده‌های اگرotexنیکی کشت را هم در زمینه‌های خواجگی‌های دهقانی و هم در زمینه‌های یاری رسان و قیده‌های نزد حولگی وسعت می‌بخشند تا در تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت سهم گذارند. در مساحت بیش از 2 گکتار زمین خواجگی یاری رسانی کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار با مقصد تامین کارمندان ساحه با محصولات کشاورزی کشت کارتوشکا شده است که امروز نشونمای خوب دارد. گزارش گلچهره ستار. در شرایط کم زمین جمهوری استفاده مقصدناک و با ثمر هر قطعه زمین نزد حولگی، خواجگی های یاری رسان و همه گونه زمین های تعیینات کشاورزی برای قانع ساختن طلبات استعمالی ناگزیر است. در برابر دیگر تشکیلات و اداره کارمندان کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی جمهوری تاجیکستان که وظیفه اساسیشان در دایره کدکس زمین و دیگر سندهای معیاری نظارت و از روی تعیینات استفاده بردن زمین است. در خواجگی یاری رسانی نزد کمیته دولتی که در جماعت دربد شهر حصار واقع گردیده است برای تامین کارمندان با محصولات خودی تخمی کارتوشکا را از وادی رشت دسترس نموده کشت گذرانیدند و عین زمان برای نشونمای خوب این زراعت به نرم کردن بیخی نهالها و غذادهی سری وقتی دقت مخصوص می‌دهند. ما کارمندان کمیته دولتی دارای زمین و گیودازی جمهوری تاجیکستان عین زمان در خواجگی یاری رسانی خود حضور داریم که این 2 گکتار را تشکیل می‌دهد و 1 گکتار 40 سوتیق این را کشت کارتوشکا کردیم و 60 سوتیق آن را جواری مکه. ما کوشش به خرج داده ایستادیم که از همین حاصل فراوان گرفته با کارمندان کمیته دولتی تامین نماییم. موافق دستور و هدایت‌های پیشوای ملت هر یک ساختار و هر یک خواجگیدار و سهمدار دهات را می‌باید از زمینی در اختیار داشته‌اش عاقلانه استفاده برده در استحصال محصولات وطنی و تامین متخصصان اهل عائله و بازارهای داخلی و ذخیره آن برای تیر ماه و زمستان حصه گذارند. این تدبیر نیک به فراوانی محصولات و پس نمودن ارزش اصلی و دسترسی به مانع این نان دوم تاثیرگذار است. میدان زمین‌های خواجگی‌های یاری رسانی شخصی شهروندان در شهر حصار 1721 گکتار را تشکیل می‌دهد که از آن 441 گکتارش زمین‌های کارمی آبی اند. ساکنان دهات هر قطعه از زمین را ثمرناک استفاده می‌برند تا طلبات استعمالی اهل خانواده خویش را با محصولات ضروری روزگار تامین نمایند.
дар шаҳри ҳисор майдони заминҳои корам 11907 гектар, аз он оби 7448 гектарро ташкил мекунад ки ба зиёда аз 4000 хоҷагиҳои деҳқонии оилавӣ инфиродӣ ва шарикӣ барои истифодаи самарабахш вобаста гардидааст. қитъаи заминҳои назди ҳавлигӣ бошад ҳамагӣ 7799 гектар, аз он корами обӣ 2236 гектар аст ки аз онҳо низ сокинони деҳот бояд барои таъмини оила самараноку оқилона истифода баранд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.